Dalam rarar kasih song tang nama. Malasi hospital lang sami heglong lo langsung. Kadata doktor sami web. Ambulance sami ya. On alle long nangji. Bang kan alle ya. Style di dali long. Alle long nang pute nang jongjung alle kali. Rat alle khasna. Jadi kawanang budai pipo long dai di kawanang sampai. Dalam rampen alang lirong, alang li hemlong. Tangbadam tha. Development akamalam. Ini ada ke delong do. Mathade delomra nalong ke delong long palo lang kita. Langha. Diplu so dadora tung kita siksak. Mas siksak se dak lang. Ini hospital lang namo itu na tu. Hospital da Malasi hospital do bujong chor. Mentu nebe medicine kawe. Lape so kachilang jiapan abijia selain pen cenglok anton sigawe nurse kawe a doktor kawe plus ba ambulance awe 108 awe daithola namo 108 kado ambulance kado doktor da bang thom bang tiro hospital keita loda Artigo. Pini nini tum dak kachistong nang kok lake protest against the failure of MSc Richard Togby number 26 Dorbaguri constituency. Laso patak sini tum cesong pon lo, ni tum ka cesong pon lagi dolomra kiasi branch la pen kedak difluso arata tum pen sini tum cesong pon lo. Ni tum cesong nang kok lagi ni tum batai ni tum MSc Richard Togby aphan, ni tum memorandum pidam lo, bon sita ni tum alam na arjujai. Ko people na arjujai det ma lagi ni tum non du ke ni tum ele ningi thilo, ningi punglo, ningi jang jelo, ning siksak laban lo ni tum. People ning siksak ning jang jema ni tum. Jo non puan ta dolomra lok chingthur dun te lang. MSc Richard Togby nitum pan dolomura rarapan nang pa develop po punon puta nang pa develop lelang nitum jo non puta mo pen nang litum theglong lo to wara we non puta to wara we lang la pen ke dilong ta we la pen ke current ave difluso arat tum non puta current ti thorong lelang MSc Richard Togby alang li ningkan pho chuet penta alang li kipu ke ningkan pho we tang pusi pupom are ningkan pho lo ke ningkan silok 365 days do pulote ningkan pho pulote 1825 days do 1825 do Richard Togby lana di kupilok di claim that ke non puta to wana wan protected that kupi polo non puani tapi poro dilong lawan protected that ke dolomra lo kapan non puani ta karena wan protected that kupi polo daga ronga rat dum ke keng pensi school tam nangji ha don dolomra min market an hadak si Don Bosco da dolo hadak si Malin school belek kaprek nonson difule damji si tami lang par po nangji o sumar cici cacat tumat patek nangji pari nangji pute idikison hello important nai lo chari lete tek o sumar tum logi chari bhan bote laso rong pen par po nangji 5 kilometer 5 kilometer jo si par nangji bote akeng pen to war away lang yar po nai muni tum non barikhalo bote lang dondon ichi thoga dona donjo ko solo sumatum ki parpo ko solo dagarong asar pimar asar martum market an dolomra market min market an han ke chunam na po sang ke chunam na po ko pulo la tum kidam thekji lang jo si dondon ichi thoga dondon bote ko solo Richard Togby ke chipen dagare do non puta dolomra arar pan isita na pachun pipe lang ate Richard Togby ke in nature lamning ke all talks sound good does not work no matter alang ke thang ta thek Richard Togby ke mane pulo po bang English pen ning je hadi pulo po useless so alang ke thek thang jang lo lasi ni tum ka che song pa me kalo Richard Togby phan ke
นี่ตุ้มเป็นเน่งเป็นเกริชาร์ดดอกบีพันเกวุฒจอกเทคเทโลวุฒจอกเทคเทโลดอลลาร์มาราตุ้มวุฒจอกเจโลมาดอลลาร์มาราตุ้มวุฒจอกเจโลมาดอลลาร์มาราตุ้มวุฒจอกเจโลมาริชาร์ดดอกบีนี่ตุ้มมาราจงทุยเด็ดลงมาดอลลาร์มาราตุ้มริชาร์ดดอกบีดอลลาร์มาราพันจงทุยเด็ดลงมาดอลลาร์มาราพันจุบายเด็ดลงมา Mana tum cinggung petpen kini la bang so hawa long air set pung set pen kati song pon ideng ponang kok kidam tangan islamir MSC Richard Stockby alang winale tum fan nang kati chaka son doma Kidam tang 2017 aning kan KDF pen alang li good haider lo pulote that pen dipusor lo pen si cosway bunai bo alang li first season 1 long alang li keneng zepon that pen kusve nang li tumapan dalomarat arada pan cheng sia pang dipusor arada pan sa alang li claim pon ji haso 2017 aning kan alang ke claim pon ji alang li chichak pon la pen hini thua bangke karen ke la hai he prang se alang didak pakloji jila pen hing pon la bila pen kado ka ve tum phanta ekdom paklar pon chen bola li nengelul la pen kit home thua bang ke delong ta alang di chechak pon long long thoma delong su ta mi pipon ji bu piniar ni tum dipu so da la pen da dhora rat ni tum ki krum chen la pen ning ki pung la pen ning sip sak pen pini apor ni tum ka chingrum pet ben alang li pan nitum not givang dia bang ke nitum alang ki ke chicha ka son an ke play pa na jog nitum dipusorat atung pa ke nitum vote pi bon thai khadat bo rasim mane alang li ke pacho bai ke pacho rai MAC ke made lak do pig lang rasim mane nitum ke non ke bang dia pan alang li pan ke iselam ke koi pon lu vote pi pelu Tokbi MAC 26 number Dorbar constituency. La so putak sinitum sisong konlo. La pen point number 1 itum dak tok konlo. The MAC have failed to provide employment to the educated youth of Dorbaguri. Mana youth ke tek area youth tum dopik dolomra yang talented youth tum dopik kami sakuri not handa pitek la isi failure lo. La pen ako number 2 bang ke MAC Richard Tokbi have failed to solve the border dispute with Golokhat district. Non puta Golokhat district pen lakar Banglong apoy non puta la so banduria lamang porta abatay lo nitum chisong bon sta non punta la so Golokhat district border nitum panang pachun pitek thela. La pe ako number 3 bang ke failed to provincialize the Malasi High School. Lalo non puta Malasi High School pandan nitum chisong pigano non puta nang provincialize pipelang. La pe number 4 bang ke failed to provide ambulance facility for the Malasi MPSC in Dolomara. Latalo non puta ambulance facility Dolomara arara panang pitek telang. Lapen number 5 angke failed to bring permanent banking system at Dolomara. Latalo non pu sitame banking system sitame nang echi chaklok non puta banking system sitame nang pachun pitek telang. Lapen number 6 angke failed to save the state dispensary to Dolomara from Borbeta. Latalo non puta nang pachok pitek telang. La penito ma demand non bangke la lo to bring irrigation subdivision at Dolomora. La bangke nitum kinang solo Dolomora arlo kapan non puta Richard Tok bike jara son ta daitor si pon lap nitum daitor arab panitum nang plak dak punitum jongdam dai sitami nang plak dak tami halat ma rat panitum jongdam kali ratum cinjime pik nitum jong hon pik nitum ajur puang se daitor sor semanta tami nitum ki jongdam ke MAC Richard Tok bi development bang nang thak dak no sonju pine Malasi High School the provincialized lang banking system chot kali non hada ke college sole sanda dolablo non puta daga rada phan ke dilong da we toward da we lason alang ke alam chakcho da so posi non i pong ke ni chuning rilo party president secretary banda chuning rilo la pen ke Karbiang Long CM Durian Rong hang bat chuning rilo la pen Karbiang Long IMP Horen Singh be banda chuning rilo la pen ke I request the Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma not to give party ticket to Mr. Richard Tokbi because Richard Tokbi all talk the sounds is so good no action never going to happen in Dorbaguri alang ke alam chakchot la si alang ke papleng tek thelo la si alang son Richard Tokbi son pan ke ticket pipidet sikimelo ticket jok si pidet pulte nitum Dolomora ke se penitum te agiring tang rak penitum chisong lunji la pen ke mo pen li lame te ni ningje pon je
di flu suara tum ke sung pikan lo to war ki dam nang ji rada ke hapusi college da doet hapusi hospital da doet hapur natsi school da doet usuma chichi chacha bihek amumar tum do la tum handa pathek ponai pare ponai mute school kachi toy dun ke kinang sot la high school kachi toy dun na hut la tum to war ki dam ki bang sung pon tik lo bare kha hut pulote lang don ho mu pen ni pupon lo lang kang lum so kali go pulo usuma tum ki thek ke ripon po daga rong rat tum da ching thur ponang ne lo ma dolom rat tum da ching thur dunang ne lo ma only Richard to bia ala hema dung long ki do kraya tum hansi pene chotuma la son ke chokche la si Richard to bi phani tum ke condemn lo party leader sa tum phanan tambe ki support un de dia phan alam phan ke jong se alang ki kelong pok te ni tum papa rem vek ji lan sin ni lam thing ton pok lo